लाइक फोंबगी इनविटेशन सिदा अहान बदा आइना हाइजेनिंग बसे अखोइदि एसे लाइक गुंबा वारेंग लाइरिक हाय वारेंग लाइरिक हायना सिदे जाउबी को मनिकुमार थेंगनबिरमगनि अदुगा लाइरिक से रिलीज तोरो मतुंग देदि बसे वारिंग बसा ओइना फंगनजै वेल एंड गुड थागसै कोई मनिकुमार नसु मणिपुरी साहित्य परिषद असम बासकांदी ब्रांच की सेक्रेटरी ओइरिबा तो मणिकुमार नसु यामना फजना नोमुदी खरा ताग्रगसु अइदि नाक्ता फंबनिना अइना यामना फजना अइ ताजा हौरी नुपीना यामना नुसिजबसे मागी निपासे हइंग भक तोहनिदे का हायबदो फजेय बस मसे अचुब सुसुमबने अइ मसिदा अदोम चचरोय कोई असिगुंबसे इंग्लिश स्टडी को रिसर्च ओरिएंटेड आर्गुमेंट हाइबा फिक्शन एंड नॉन फिक्शन द बेस्ड ओबा अदुगुबा पर्सनल आर्गुमेंट पर्सनल ओपिनियन से बसे सागले हारगा अदुमाइना अखोइना सिगुंबा लाइरिगसे हंगनेजि सिदा मथंग पुथोरकदबदा मरमदि कयंदा अखोइना अखोइ मणिपुरी सिंगसे सबना मणिपुरी सिंगसे लाइरिक हौजिकांदा लाइरिक पुथोको मतमदा we are facing a lot of financial hardships sen thumgi ayaba koina mayok nei maramdi masigi volume se lamai humbu manga da logedaba se double set level khaibok amana bangla mayakta khabok amana mite mayakta tawda suja dawa haujik se akoi gi transitional period transitional period haisini aduna chahi tara manga mukti akoi wa hini sigi matung dadi akoi thara sum nungarak pa jai hena aina khanjai mathang puthorokku matamda itei mase 1914 da khoi bidi ai ngasi uraga paraga khangjari sini 1914 da isai gi mayek isai larik karino isai larik tabu thawan misaki leikonda hebra thawan misaki leikonda puthoki bisna 2016 da 2014 da puthoki bani 2016 da Manipuri Sahitya Parishad Assam na kogi Hemavati Literary Award Gold Medal manapi ki hai se phai hauji Manipuri Sahitya Parishad hai na pakla bani na sida sinbiri base organized biri base Manipuri Sahitya Parishad Assam Sribar branch हाइबदी मणिपुरी साहित्य परिषद हाइबनी असम की होना सिगे मरी लेना सिगी लाइरिक से अखोई हौजिकपुदी अखोई जामना वाना अवाबा स्टेज तनी हजिक लेरिबसे मयामसु उबिरंबनी ngara sisu अखोई ngasi नमाइजिंग नहान चखिबा नमाइजिंग दुगसु अखोई से नीलवीर फंबिरी यामबा अदगी अखोई रविंद्र लोइन होजाइ दि सेलुरिबनी अखोई मी तारानी सेलुरी से परिषद की मयामसु खंबिरंगनी Lakhipur online dan mengikuti apa na taujari bodani. Aduna larik se fongba matamda mathang jadi ai se personal request ni ISBN jawbiu international standard of book number dana ISBN se jawbiu hadak February ki tang 38 da sangol se nemene goye singrabongi hongolaga laiba changambayum ibo bisak magi larik ama sereng larik ama करिनो सेरेंग लाइक तो नाथैख्रबा सिना मागी सेरेंग लाइक तो लिलगी करिया केरो हा मागी सेरेंग लाइक तो मसाई ने नोट ऑप्शन जावनी लोइनाई जब खोंगसे देबा लोइनाई जब खोंगसे से ISBN तानने बगी दमकता बराक म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दा कोइना केनोमा एप्लीकेशन में इयो अदुना बोराक म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ना पब्लिश तौरे हरगा ISBN जे ताई मधुगी दायित्व सिना मणिपुरी साहित्य परिषद असम की जनरल सेक्रेटरी ओइबा निंगै बना मागना लोइना रिक्स से लोबी मरमदी हौजी ISSN हाइबा ISBN हाइबा पेयर जर्नल हाइबा सिगु मेसेज आमना लाखनिया अदुना मथंगदी मधुगी ISBN दो तौबियु हापियु अमना हौजी अखोगी मणिपुरी साहित्य परिषद असम की अवार्ड कमिटी में ले
asigi award committee ki convener se aina oi aduga Thouramfam Rajmani Haji Assam University da oja odiba head of the department Manipuri department gi Manipuri Sahitya Parishad Assam gi vice president ni magna chairman ni aduga aina as a secretary waina convener se aina pui aduna masi se Sribar branch gi ngasi phongbiriba Natheikhraba Ashagi Echel hariba Lairik itei magi se mase aina Sribar branch ta ai maruina dhira da ko being a president of the Sribar branch of Manipuri Sahitya Parishad ase akoi gi kenoda award committee da se langkhat piro mathang kari to jage aise akoi masima khana jage amana masigi lairik se barak museum da khara thambiu Assam sarkar da jonana bagi se masi parishad su masi se risk hek lori akoi masigi chene lamlei haziki akoi gi jamna nati cha da ba station da lei se masi se loikhra ga di akoi mathang mathang lai haurane sis aduna ngarang nahan tang tara ga nithoi ga loikhrabani matam se haujik mathang kari la ka dorba haujik ti ngasi se masigi lairik phong se yamna afaba numi ni na ai lojai maramdi haujik pung mari da lauthoni hare tauri base agi election ga adagi lairik phong baga adagi ate sing activities je loina masi se chan aidi chungjen na chatmi na banina maduna ngahak le ga kari ogi durba hayeng oraga di kari tawde na khangpate hajik pung manga da yamba se ba meeting lei hare wari ni ko haijeri se aduna ngasi jamna khogi afaba kanor ba khogi afaba ni dai batai no khara tajara ko su hammi ba mayam tinbiri ba singse mi jamdra ko su tilli ba khara se jamna maru ba mi ni na ina lojai Sribar se khogi asang ba mi thoki samna harbada aina parishad ki line degi haijere haraga lojere haraga ojan nil dajes na akhoi da haibirami mo lebaku haraga leba ngata ngai hore mi yaudre wari ni phagi ni ko phagi di oba lebaku haraga leba ngata ngai hore mi yaudre haba se masi akhoi hi chima da thengni hai bo oja nil dajes se masi se Manipuri Sahitya Parishad ki ahan president ne adu laibak thibadi akhoi na handuk puthokchari ba calendar se su ma bana ahan president mani ga nati ga akhoi Lakhipur sidagi adumju akhoi da tim jang mi yauri social media da adigi group da mayam thaga tra magu president ogibra atebo ogibra adu ogibra akhoi di Manipuri Sahitya Parishad ki head office le irwase mayang namon mildaja as president na iyo maduda akhoi na base taroga aduna hapchabani sise aduna akhoi Sribar sisu hajik su dungai Sribar su jamu ngoi leriba ki oja bidam ngoi se mayam phambiri mayam se ase mayam ho tawre haraga akhoi na kanogi tagi politics khakti gi wan taba sahitya gi ju akhoi harga di phajadra wane haugi ba sahida phambiri ba ngasigi chief guest obiriba se mase mak politics ki mini president ohanganu adu ohangana kare matungda ani sui amana academic line da sugaba amana administration da sugaba ai samuk su oja oirumaga su ai adu jamna kanoda literature da adu mato minate ai hana dum phagi tonori baseni kirani warami samna rabda kirani warame oja orga su kirani ni ai haji su parishad ki kirani wana asumada phagi tawna dana akoi se chadni na ribene sise adumaina asisida akoi gi academic ama adi amana akoi gi administration gi ama akoi ne administration se asise tawjare haraga sumana suma makhal gi akoi gi makhal gi symposium kangde seminar kangde or any kind of basa gi literary activities se masi se tawminasi aduga akoi punna chamina dana asi jo kano sisu cover gi kano sa masi se yam phajaba akhoi emotional leba reflect to gi na lojai si khwadi gi na sum mong tai akhoi paraga su akhoi jengjage aduga hajaram bani hai ba se ai thajai baram ding asai
mani kumar na analysis to bimu tamda aina sida phamaga taba phangjabda haja haja bajam jaw kare mani kumar ko yam nan kare masi se to asumba se mathang su mathang akoi gi literary production de ti mana puthok piro aduga taw to asagi hariba mathang gadi ISBN gi se tongminasi akoi mayam su matheng pangje gi maram de kare da CCD akoi punamagna collective responsibility ama lore haraga sumaina akoi dum chamthin minasi haibo wahum kharase asi thamjaraga aingonda taseng nama kiti ngasi ai dais ta kafum thokta bani maramdi sida program da aigi ming jaude aduna aigi personal request haibo any matam da ko masi akoi gi siga ibasa masigi matungina tobiu ai sidi kare na jamna chawgiba handagi adugi wahum na chadabda according to invitation ki kana se asmaina masi tobi wa base siba thamjabagala na masi gi sindiriba manipuri sahitya परिषद assam koge Sribar branch ko hanna na thaga sabagala na last appeal Sribar branch se mayon kha hena chongkhat piu hai base masi ma thamjaraga ai mayam dagi bidai loje thank you